Kitabu cha Ezekieli mlangoni wa 40 maono ga hekalurisha kila siku ya 10 ya mwezi mwanzo wa mwaka wa 2025 na kwa mateka ambao wale ni mwaka wa 14 baada ya kugwagwa kwa muzi. Siku hiyo mkono wa Bwana wakala zulu zangu lakini hakuko baika za maono ga mlungu lakini hata kaza nchi ya Israeli lakini ka zulu za mrima mrejo kwa upande wa kwa mwaka wa mrima kware kuna majengo heremuzi ariho nire hakuko lola here hana mtare kala naonekana here ngandu naza gurira lugo lwakachani na mdata kupimira aikala rongere roho mviriani ya mtaki namba mdamu tuamata ulole na uhegesikiro sirikize na uririkane zulu za gosi ndigo kwa nyesa kwani uwe warefa haha kwamba ni kwa nyesa mautugaga kaita ngazire nyumba ya Israeli gosi ndigo gauna vikara lola here hana ukuto roho kaloza dengereka sehemu yo sa hekalu omdata kupimira roho kaloza gwironi ye mtoro na uroa mitatahu baya kupima wa ukuta na ukala unauziwa mdata mwenga akimocha mdata mwenga gunyache nda hata mvirolo la ngombolero wa zuwa akipanda zongazi za na kipima cho kizingicha umviria kalaki na wala ambao mdata mwenga na kizingicha here kalaki na wala ambao mdata mwenga wale kuna chumba cha rinzi kila upande wayo nafasa kukirira na kila chumba chere kina wala mdata mwenga na ure mdata mwenga zokuta za kai za shojumba zere zina kimbi cha mita 2.5 kizingi cha mvira roho kala hina baraza roho mvira roho kala na lana hekalu chere kina uziwa mdata mwenga Gonya kipima ro baraza roho mvira kalare na wala mwa mita 4 na ukuta ukikala na uziho wa mita mwenga ro baraza roho mviria were na lana ro hekalu here hana juba vihao cha rinzi kila upande wa mvira ngombolero wa zuwa na jere vina vipimo vimwenga zokuta za kuno na kuno zere zina vipimo vimwenga mwenye mtu akipima wala ambao mvira na ukikala ni mita 5 na rewe ukikala ni mita 5.5 mbele za kila chumba cha rinzi here hana ukuta wa kimo cha nusu mita na kila chumba chere kina uroa mita 5 na wala mwa mita 5 mwenye mtu akipima mvira kula izira zulu za ukuta wa nyuma wa chumba kimwenga cha rinzi mwaka zulu za ukuta wa nyuma wa chumba cha upande wa hiri akipata uroa mita 12.5 kula wa ukuta wa kwanza hata wa ukuta wa upande wa hiri wapi macho kimo cha zokuta za mvira na zikikarani mita 50 na kudengereka ro baraza ro mvira were ni wa muhala kula iziro ukuta wanza mvira hata mwisho ro barazare randani here hana uroa mita 25 chumba cha rinzi chere vina madirisha mafufu kwenye ukuta za nje na kaiza kuta za ndani kaika ya chumba ro baraza na ro na madirisha pande zosi zokuta za ndani zilizokala zinaloloyo nafasi ya kukirira zere za tongwa picha za mitende bonyaki nire hata kwenye muhala wanze na lola here hana jumba na ngire ro kala ya jengo kudengereka o muhala kizore hana jumba 50 kutuatua yo ngira ongerere na tuatua yo kanda ya wala muwa mvira here ni ngira ya chini bonyaki pima wore akula hombere za mvira wa chini mwaka mbere za muhala wa ndani na ukikalani mita 5 kwenda upande wa ngombolero wa zuwa na mita 5 kwenda upande wa kwa vuri kiza kipima mure na wala mfiroro kala unalola kwa vuri na unalongoza kwenda muhala wanze hakala na jimba vihao jarinzi upande uno na upande uno wa mvira na kutaze na barazara kwakwe revi na vipimo karakara na jo mvira wa kwanza omvira wera unaura mita 25 na wala mita 12.5 madirishage barazare na yo mitendeye akutonga mwenye kuta jere vina vipimo karakara na jo cha mviroro kalo na lola ngambulero wazuwa hakana nangu agwafunga za kumbukira mviriani ro barazara kwa kala na lola na zongwagwa omuhala wandani wera una mviroro kalo na lola na mviriro kwa vure here Risho kalako upande wa ngombolero wa zuwa. Ye mtu akipima kula mvire mwenga hasa mvire ulola nao. Akipata wale ni mita 500. Gonya kinitongoja hata upande wa kwa mwaka na lola. Hera na mvire unalola kwa mwaka. Ye mtu akizipima za kutaza na ro barazare. Na vikala vina vipimo karakara na jo vingine. Mvire wale na madirisha na ro barazara mvire na ro kikalari na madirisha kila upande. Gonya madirisha wale karakara na go madirisha kungine omvira wale unaura mita 25 na wala mita 12.5 here hanango gwafunga zilizo kala zinambuka mviriani na wale zinalola naro baraza la mviria zokutaze za ndani za kuno wale zatongwa picha za mitende wa muhala ndani nao wale una mvira ro kala unalola kwa mwaka
baye mutu akipima kule Islam mviri ya mwaka umviri wa nze opanda kwa mwaka kalani mita 500 gonya kinire hata mhalo andani kukira na mviri kwa mwaka na kupima mviri kwa mwaka ukikalona vipimo karakara na mvira mingine jumbaje jarinzi kutaze naro barazare jere vina vipimo karakara na je vingine mvira wale na madirisha ro barazare na kalari na madirisha pande zose urewere ni mita 205 na wala mo ukikala ni mita 12.5 here hana jumba kila upande wa mviria na were vina urewa mita 12.5 na wala mita 2.5 barazara kwako were nalolana na uo mhalo wanze nazo kutaze were za songa picha za mitende kila upande kiza hakikala hana ngwagwa 8 zirizo kala zinambuka wa mviriani konyaki nire hata mhalo andani urunga mbolero waziwa na kupima mviri ukikala ukarakara yo mvira mingine jumbaji charinzi kutaze barazara kwakwe were vina vipimo karakara na che vingine mvira were una madirisha na ro barazara kwakwe naro rekalari na madirisha pande zose ure wao mvira were ni mita 205 na wala mo ukikala ni mita 12.5 barazara kwakwe were linalola nao muhalo wanze nazo kutaze were zizatsongwa picha za mitendo upande huu na upande huu hakala hanangwa 8 rizo kala zinambuka mviriani gonyaki nire hata mvira kwa vuri na kupima ukikala ukarakara na mvira mingine chumbaji jarenzi kutaze na barazare jere vikarakara na jo vingine kiza mvira were una madirisha kila upande were unaorewa mita 205 na ula mita 12.5 barazara kwako were nalola nao mhala wanze nazo kutaze zare za songwa picha za mitendi upande huu na upande huu hakala hanangwa 8 rizo kala zinambuka ho mviriani kwere kuna chumba kimbacho mriangoro ukwenye ro baraza kaiza ngira ndani ya mviria chumba kiki cha humiro kugesera sadaka za kocha na kwenye ro baraza ra mviria were hana meza mbiri upande uno na meza mbiri upande uno kwa utu kutsinzira sadaka za kocha sadaka za dhambi na sadaka za makosa honze ya ro baraza ra mviria kwa vuri here hana meza mbiri na upande wa hili raro baraza wa mviria here hana meza mbiri here hana meza 4 upande uno na meza 4 upande uno meza 8 kwa jumula hena umviria meza zizi za umiro kutsinzira sadaka zuluze kiza here hana meza 4 za kutsongwa na mawe kwa utoa sadaka za kocha kila meza ile ina urewa sentimita 5 na ula sentimita 5 na kimo cha sentimita 5 hodulu zazo meza hai kwa viaja kutsinzira sadaka za kocha na sadaka nyingine were hana juma za ngoto jaura sentimita 5.5 na jere jakoto pande zosima ukutani zo meza zere ni za kuikira zo nyama za sadaka zuluze honze au mhalo ndani here hana jumba viri kimwanga chere kihehi na wo mfiri wa kwa vuri kinalola kwa mwaka kingine were kihehi na mfiri wa kwa mwaka na kinalola kwa vuri baye mutakinamba chochumba kilola cho kwa mwaka ni chalombi maimirao hekalu chumba kilola cho kwa vuri ni chalombi maimirao kijecha kwa mbozira sadaka ani azadoki ambao kaiza tosa lukololawi au tu ndio madi magusongera hehi na bwana na kumika mbereze baya kupima umhala ukikala na urewa mita 500 na wala mita 500 na chokije cha kwamba za sadaka were kiho mbere za hekalu gonyaki nire hakonye baraza la hekalu na kipima zongu uzoze zikala zina wala mita 2.5 pande zose mbili wala mvira ukikala ni mita fungahe zokuta zokanda mvira zere zina wala mita 1.5 kuno na mita 1.5 kuno robara zere na urewa mita 10 na wala mita 5 hakala hana ngwagwa 10 zilizo kala zinambuka kwenda haho kiza here hana mihongohi upande huu na upande huu wazokuta